Thank you, Madam President. First of all, I would like to thank the Special Representative of the Secretary General, Mr. James Swan. We thank him for his work. Murakoze. Nyakubahwa Perezida, mbere na mbere ndagira ngo nshimire intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru Bwana James Swan. Turamushimira imirimo ye kandi ndaha ikaze umujyanama wihariye wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihugu by'Abarabu na Afurika, Dr. Masad Bouloussi, kuba ari kumwe natwe. Umwaka ushize twarahuye ubwo amasezerano y'amahoro yari amaze gusinywa hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Kubera ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, intambwe yaratewe harimo n'inkunga ya Katari, Togo n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Byagize uruhare rw'ingenzi mu buhuza no korohereza ibiganiro. Ishyirwa mu bikorwa ryuzuye ry'aya masezerano rigomba gukomeza kuba icyerekezo cyacu cya politike kigamije amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Kandi ndagira ngo sindagire ingingo eshatu nonaha. Iya mbere, guhagarika imirwano nicyo kintu kibanze ubu kuruta ikindi cyose kugira ngo turinde abasivile, kandi turasaba impande zombi kubyubahiriza. Gukomeza imirwano bishyira abaturage mu kaga. Ukwiyongera kw'ibitero bya drone biteye inkeke. Umwe mu benegihugu bacu ukorera UNICEF yabaye inzirakarengane y'icyo gitero Igomba, kandi turasaba umucyo ku barebwa n'inshingano kuri icyo gitero. Duhangayikishijwe kandi n'igitero cya M23 giherutse kugabwa ku kibuga Kindege cya Kisangani mu birometero 400 uvuye ahabera imirwano. Guhagarika imirwano by'ukuri ni ngombwa kugira ngo turinde abaturage ibyago by'intambara no guha amahoro amahirwe. Imontre impande zombi ziyemeje kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga ubutabazi, harimo korohereza inzira, urujya n'uruza ndetse n'ibikorwa remezo by'abakora ibikorwa by'ubutabazi. Mu bihe bikomeye by'icyorezo cya Ebola cyongeye kwaduka, icyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihanganye na cyubu, dushyigikiye ibikorwa byo kugihashya n'abayobozi ba Kongo dufatanyije na OMS ndetse n'imiryango y'ubutabazi. Ubufaransa bwatanze inkunga y'ubutabazi bwihutirwa. Isubukurwa ry'ingendo z'indege z'ubutabazi zinyura ku kibuga cy'indege cya Goma ni ikintu cy'ingenzi cyane ahangaha, kandi tuzakomeza gukorana n'abahuza kuri ingingo kugira ngo dushake igisubizo gishyira mu gaciro kandi gikwiye. Iya kabiri, tugomba gukorera hamwe kugira ngo tumenye neza ko impande zombi zubahiriza inshingano zazo. Impande zombi zigomba kubahiriza umwanzuro w'ibihumbi 2773 watowe n'abagize inama bose ntawe uvuyemo. Usaba guhagarika imirwano byihutirwa, gukura mu buryo bugaragara ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo, guhagarika inkunga y'u Rwanda kuri M23 ndetse no kurandura burundu FDLR bikozwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kubahiriza ubusugire n'ubudahangarwa bw'ubutaka bwa Kongo ntibigibwaho impaka, kandi bigomba kuba igice cy'igisubizo cya politike kirambye kinarimo guhagarika imvugo zose zibi urwango no gutera intambwe mu biganiro by'igihugu bya Kongo. Ni ngombwa kandi guhagarika ubusahuzi n'ubucuruzi butemewe bw'umutungo kamere wa Kongo bukorwa n'imitwe yitwaje intwaro. Ingingo ya gatatu, twongeye gushimangira inkunga yacu kuri MONUSCO mu gushyigikira inzira y'amahoro binyuze mu mwanzuro w'ibihumbi 2808 watowe n'iyi nama bose. Uburenganzira MONUSCO bwo gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ryo guhagarika imirwano burundu hakurikijwe uburyo bwemeranyijweho n'impande zombi i Doha. Ni by'ingenzi ko uburyo butangira gukora. MONUSCO irimo kubyitegura, harimo no muri Kivu y'Amajyepfo ifatanyije bya hafi n'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari. Dushyigikiye imbaraga zose zishyirwa mu gutera intambwe iganisha mu ishyirwa mu bikorwa ryo guhagarika imirwano. Kuri iyi ngingo ni ngombwa gukuraho inkomyi zose zibangamira MONUSCO n'ibikorwa bishyira mu kaga umutekano w'ingabo, zibungabunga amahoro kandi bikabuza ubwisanzure bwazo mu ngendo. Mu gusoza ndagira ngo nshime uruhare rw'ingenzi rwa MONUSCO mu kurinda abasivili. Imwe mu nshingano zayo zibanze
muri Kivu y'Amajyaruguru na Ituri. MONUSCO ikomeje kurinda abasivili ibikorwa bihungabanya umutekano by'imitwe yitwaje intwaro harimo n'umutwe w'iterabwoba wa ADF. Nyakubahwa Perezida, impande zombi zasinye amasezerano y'amahoro kandi zigomba kwemera ukuri kwayo. Nta gisubizo cya gisirikare gishoboka kuri aya makimbirane. Iyi nama igomba rero guhaguruka igakoresha uburyo bwayo bwose harimo n'ibihano na gahunda inama irimo gukoraho ubu kugira ngo ibivugurure. Iyi nama izakomeza rero gushyiraho imbaraga hagamijwe kugarura amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Ndabashimiye. I thank the representative of France for his statement. And I thank Special Representative Mr. James Swan for his briefing. I will make 3 points. First, the United Kingdom is concerned by the impact of the Ebola outbreak in Eastern DRC, which is worsening an already dire humanitarian situation. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida, kandi ndashimira intumwa yihariye bwana James Swan ku bisobanuro atanze. Ndagaruka ku ngingo eshatu. Iya mbere, Ubwongereza butewe impungenge n'ingaruka z'icyorezo cya Ebola mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibintu biri kurushaho kuzamba. Ikibazo cy'ubutabazi cyari gisanzwe kimeze nabi cyane. Turashimira uburyo bwihuse bwo guhangana n'iki kibazo bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi twishimiye imbaraga za UNESCO mu gukora ku buryo ibikoresho by'ibanze bigera mu duce twibasiwe. Ubwongereza bwiyemeje gutanga inkunga igera kuri miliyoni 26 z'amadolari mu gushyigikira ibikorwa byo guhangana na Ebola. Turi gukorana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abafatanyabikorwa mpuzamahanga barimo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima n'ikigo nyafurika gishinzwe kurwanya indwara Africa CDC, ndetse na za guverinoma zo mu karere kugira ngo dushyigikire uburyo buhuriweho bwo guhangana n'iki kibazo, kandi tunongera imbaraga mu gukurikirana, gukumira no kwitegura. Turasaba impande zose korohereza mu buryo bwuzuye kandi nta nkomyi ibikorwa by'ubutabazi, hubahirizwa amategeko mpuzamahanga kugira ngo iki gikorwa cy'ingenzi cy'ubuzima rusange gishoboke. Ya kabiri, Ubwongereza bwishimiye ubushake bwagaragajwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda mu nama ya komite ihuriweho ishinzwe kugenzura Joint Oversight Committee yabereye i Londres ku itariki ya 24 Kamena. Ni by'ingenzi cyane ko ingamba zumvikanweho zo kugabanya amakimbirane zishyirwa mu bikorwa nta gukererwa hakurikijwe umwanzuro w'akanama gashinzwe amahoro n'umutekano 2773. Twishimiye ubushake bwo gushyigikira isozwa ryiza rya gahunda ya Doha, kandi turasaba impande zose kugira uruhare rwubaka mu biganiro byerekeye amasezerano y'imikoranire. Turasaba impande zose gushyigikira ishyirwaho ryihuse ry'urwego ruvuguruye ruhuriweho rwo kugenzura no gukora ku buryo MONUSCO igira ubwisanzure mu ngendo kugira ngo ishyigikire ibikorwa byo kugenzura no gukurikirana ihagarikwa ry'imirwano ndetse no gushyira mu bikorwa inshingano zayo mu buryo bwuzuye. Mu gusoza, Ubwongereza buragaragaza impungenge zikomeye ku gipimo cy'ihonyora n'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu mu burasirazuba bwa Kongo. Nk'uko byagaragajwe muri raporo iheruka y'umunyamabanga mukuru, ibi birimo ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikabije rikorerwa mu makimbirane hamwe n'ibyaha bikomeye bikorerwa abana. Tugaragaje impungenge ku kwiyongera kw'ibitero bya za drones, ibitero byo mu kirere hamwe n'iraswa ry'ibitwaro biremereye mu duce dutuwe cyane. Ibi bikaba bihungabanya umutekano w'abasivili. Ubwongereza burashimira ko ari ngombwa ko impande zose zubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga ubutabazi kandi zikarinda ubwisanzure mu bya gisivili. Ndabashimiye nyakubahwa Perezida. Densely populated areas undermining the safety of civilians. The United Kingdom underscores the need for all parties to respect international humanitarian law,
and protect civic space. I thank you. I